nigi baca bismillahirrahmanirrahim weka 20 sidi riolo maelo na matinro, maka dia akan mendapatkan 5 hal, 5 nalolongan. Nomor sidi aminan minasyaitan, aman dari gangguan syaitan. Biasa tu melo ki matinro, balik kanan dek na melo matinro matai, balik kiri dek na melo matinro matai, lenga ki dek na melo, mupa ki dek na melo. Ang kamanang ngina pahadiri iya rositangi jama-jamang ang kepura ki jama on na asoy na pasipulu riwat tu melo ta matinro. Dena na melo matinro matai, aga kata na sitangi na pasipulu ngi makwaro barakuam mangide na kitab pu asan na pungalatala na mututama